naše teme i dileme. Nije mudar onaj koji misli da je mudar, nego je mudar onaj koji zna da pametno pita, pažljivo sluša, mirno odgovara i da prestane kada više nema šta da kaže. Ovo je nekada, negdje, neko mudar poručio. Nije nego. Liaoning, kineska provincija, treba Liaoning, pogrešno Ljermontova ulica. Bio sam u Ljermontovoj. Ispravno Ljermontovljeva ulica ili ulica Ljermontova. Nije mačeovac, nego mačevalac, množina mačevaoci, mačevalaca. Ne Makbet, Megbet, treba Magbet. Nije manit, nego mahnit, mahnitost. Majler, Norman. Pogrešna transkripcija engleskog se izgovara Mailer. Nije Mendela, Nelson, nego Mandela. Ne Marbella, treba Marbelja. Murphy, rašireno, ali pogrešna transkripcija sa engleskog, treba Murphy. Nije Mauthausen, nego Mauthausen. Pogrešno je Giulietta Massina, italijanska glumica, treba Giulietta Mazzina. Ne Medveščak, nego Medveščak. Nije meteorolog, nego je meteorolog, meteorološki, meteorologija. Miguel, pogrešna transkripcija, treba Miguel, španski i portugalski. Ne Mircea, rumunsko i moldavsko, Mircea. Pravilno u našem jeziku Mirča. Mislioc, treba mislilac, množina mislioci, mislilaca. Nije Michelin, Michelin, nego Michelin. Ne mladićski, nego mladićki. Mlažnjak je fonetski pravilniji oblik, ali se u praksi često koristi mlaznjak. Ne Montpellier, treba Montpellier. Nije Moskvić, automobil, nego Moskvić. Ne motorcikl, treba motocikl, genitiv množine motocikala ili motocikla. Ne mužen, nego muzen od glagola musti. Nije najrađe, nego najradije. Ne najstrožiji, treba najstrožiji. Pogrešno je narcizam, narcista, treba narcisizam, narcisoidan, narcista od grčkog imena narcis. Ne naručioc, nego naručilac, množina naručioci, naručilaca. Nije dobro nazvati nekog telefonom, treba pozvati telefonom, telefonirati, javiti se. Jezičke nedoumice. Cilj ovog tumačenja je da na što sažetiji i pregledniji način pomogne u teškoćama i dilemama koje se javljaju pri svakodnevnom izražavanju. Sastavljen je na osnovu postojeće norme i prijedloga iznijetih u stručnoj lingvističkoj literaturi. Za razliku od nekih ranijih priručnika, rječnik se ne ograničava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima značenja, gramatike i upotrebe riječi. Otuda nijesu sistematski popisivane riječi sa određenim teškim glasovima, među kojima je podosta rijetkih i nepotrebnih, već se težilo da se odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvarno zadaju teškoće u jezičkoj praksi našeg doba. Posebna pažnja poklonjena je novim riječima i imenima koja se redovno javljaju u štampi. Kinja je nastavak za živa bića ženskog roda. Pogrešno je dvanaestkinja, petnaestkinja i slično, umjesto dvanaestica, petnaestica. U izvedenicama od imenica stranog porijekla čuva se završno t.
studentkinja, gimnazistkinja, socijalistkinja, izuzetak je modistkinja. Kod sa glagolima kretanja, na primjer, kod koga ideš, hajdemo kod mojih, svratit ću kod prijatelja. Oblik je u najširoj upotrebi u savremenom govornom i pisanom jeziku. Besmisleno je tražiti da se uvijek zamjenjuje prijedlozima k, do ili dativom. Nije dobro kod koje označava istovremenost, na primjer, kod otvaranja paketa, kod prijema bolesnika, kod večere, kod toga, gdje se mogu upotrijebiti drugi prijedlozi pri otvaranju paketa, prilikom prijema bolesnika, za večerom. Koeficijent i koeficijenat, oba oblika su u upotrebi. Koji, kojega, kojemu znači isto i jednako je pravilno kao i koga i kome. Oblik akuzativa kojeg, koja, koga smije se upotrebljavati samo za živa bića. Čovjek koga smo sreli. Kada se zamjenica odnosi na nešto neživo ili na imenice zbirnog značenja, kao narod, mora zadržati oblik koji. Prijedlog koji ste podnijeli, posljednji film koji je snimio, skup koji imam čast da pozdravim. Zašto se kaže? Zbilja, zašto? Jezikom se svakodnevno služimo, govorimo ili pišemo, ali o jeziku rijetko kad i razmišljamo. Upotrebljavamo tako neke riječi i izraze i znamo dobro šta oni danas znače, a ne pada nam ni na pamet da se zapitamo zašto se baš tako kaže ili kako su te riječi i izrazi nastali. Kad recimo neko o nečemu pojma nema, kažemo da su to za njega španska sela, a pritom, eto, ni sami pojma nemamo odakle nam taj izraz. Kao i mnogi drugi slični njemu. Sve su to za nas stvarno španska sela. Castor i Pollux. U smutna vremena, kad u svijetu ima toliko mržnje i nesloge, čak i među rođenom braćom ili među narodima iste krvi i jezika, lijepo je i poučno sjetiti se onih koji su živjeli u bratskoj slozi i ljubavi. A primjer takve sloge i ljubavi bili su mitski junaci Castor i Polideuk, u rimskoj mitologiji nazvan Pollux. O Castoru i Polideuku Polluxu ispredane su različite priče, ali u svim tim pričama oni su blizanci, sinovi legendarne Lede, supruge spartanskog kralja Tindareja. Začeti u istoj noći, pošto se Leda sjedinila i sa svojim suprugom i sa bogom Zevsom, koji joj se javio u vidu labuda, braća su rođena istovremeno sa sestrama Helenom i Klitemnestrom. Po Zevsu su se zvali Dioskuri, što na grčkom znači božanski sinovi, a po zemaljskom ocu Tindareju Tindaridi. Dioskuri su bili mladići izrazite ljepote i izuzetne snage. Svojim vještinama srećno su se dopunjavali. Polideuk ili Pollux bio je vješt u pesničenju, a Castor se isticao u kroćenju konja i vožnji bojnih kola. Bili su nerazdvojni i u dobru i u zlu. Učestvovali su zajedno u mnogim bitkama i ratnim pohodima. U pohodu Argonauta na Kolhidu, u lovu na Kalidonskog vepra, u ratu protiv Amazonki koji je vodio Heraklo i drugim junačkim poduhvatima o kojima su se širile priče i legende. Jednaki po ljepoti, snazi i junaštvu, Castor i Polideuk su se ipak u nečemu razlikovali. Castor, koga je Leda začela sa smrtnikom Tindarejem, kao i njegova sestra Klitemnestra, bili su smrtni, a Polideuk, Pollux i druga sestra Helena, kojima je otac bio bog Zevs, bili su po njemu besmrtni. Kada je u jednoj borbi Castor smrtno ranjen, Pollux, koji nikako nije mogao da se rastane od voljenog brata, molio je svoga nebeskog oca, boga Zevsa, da i njemu pošalje smrt kako bi zajedno s Castorom otišao u podzemni svijet.
Zevs mu je na to rekao da je on, kao njegov sin, besmrtan i ne može umrijeti, ali da će mu ipak omogućiti da bira ili da vječito živi na Olimpu među bogovima uživajući sam u božanskoj sreći ili da svoju besmrtnost podijeli sa bratom tako što bi jedan dan živjeli zajedno u zlatnim nebeskim dvorima, a jedan u podzemlju. Poluks se odlučio za ovo drugo i prihvatio da polovinu svog vječnog života provede s bratom u tamnom carstvu mrtvih. Dirnut tolikom bratskom ljubavlju, vrhovni bog je Dioskure uzdigao među zvijezde da vječito sjaje i pokazuju ljudima pravi put. Tako je, kažu, nastalo jedno sazvežđe zodijaka koje se po njima naziva blizanci. U staroj Grčkoj i Rimu bio je veoma razvijen kult Dioskura, Kastora i Polideuka, odnosno Poluksa. Zamišljani su kao jahači na bijelim konjima koji kopljem uništavaju neprijatelja. Kad bi se našli u nevolji, moreplovci su od njih tražili pomoć kako bi spasli svoje lađe od opasnosti da potonu u morskim vrtlozima i olujama. Vjerovali su da se poslije bure Dioskuri pojavljuju na nebu kao sjajne zvijezde. Na našem nebu zvijezde Kastor i Poluks pojavljuju se zimi i u rano proljeće, s večera kad na zemlju padne prvi mrak. Kamo sreće da se još češće pojavljuju i u našim srcima kao znamenje i nadahnuće bratske ljubavi i sloge.